Fala yafulu fa'lan wa maf'alan fawwa huka dinara perak jadi ya kau sih deng cedak kau sih ngafal lagi malolo bodoh pak on perak urusan nilai arah apa mau namain be tak pati deng kalau lupa lajolen rakat makan kasar kerja ngecok ya Mangkat tuh bener dong. iya pak Ya saya nggak, pongkongku nyari ilmu. Ben saya paling utama, jaga tata krama naga rukuna. Ben gak sabab apa sabab jadi saya kibu barokah ke ilmu na bener. iya pak sengkok enggak tuh Iyalah. mangkat madrasah dong gimana sih iya kas apa cing wala tibu bati laku pakai kelas berapa anak nabi lawe Kelas telok ci. iya pak ada berarti bon mah jutang anak saking pucing anak nabi nawe tak apa bambu sakali juga lihat Mak bodoh orang sekolah ribuan buah lah ci. bayi ya dusik satiawe parlo na kan kun ijazah ala kuada emal hoy pokok andi ring dalem calotot kya Boh, ci. Kok masa sekolah anak? Benih kun sakacer pola na ijazah ben lako. Tapi mecek akang ku dadi orang bener. Utama na dalam akhlak. cuman gampang marah satia ilmu atabuyan gak bana-bana baru mau sewe intina pokok tau maca cek kusikar lah emo man gue jina kilo leso jasa pula udah ada nongkrong guna anak lempo sih Lai jimpo lebak naju. Posita kan posak dengan huruf iya absen na. wih lah tina man coba aku nulis kia lagi Buat terus setoran hafalan nama berem aja deh. mal kok bersila aku ngapa lagi malolo cek bila lah aku tak kira tanya kiapalan jo Iya tadi nih lai buat nade kijo. Lu seberem mau marah jeria. bodoh pak sih ngurus semua kun soal diri ya mak kun perak nilai mentar yang situng bisa saya nggak boleh gabung kok ya pun boleh tugas hanya Lep kepikiran bila mari hafalan tadi kan. Pocun kok hafal. Pak Ustaz tahu na. Bila nang ale santri calek mau sobik tobik nah. ari yang kok buru lega gianya mal cek gelak ngafal lagi ning Roma tetap bulintek Syah. Masa rahal. Lecek bak na. iya kok enggak gelak pelo banjir ka buri-buri kok saya Dimarahal. iya jongkok tak urut aja Gua hal. Tak kan orang musuh korbi na tapi yo. atau paro naman Jadi na bisa kendi na behal. Kok terus ka maju. Abul tugas sa Ustaz senior. Wara apa mah cuma tak masuk boleh mah. Tak tahu rahal cek jor wa na. Enteng malolo. Gitu lah. Iyalah.
Yuk. 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 Apa lah mak pencerak-eraan. Borokungku. Mah juga udah gimana Ci? Ada tedong menurut jati ya. Anu apa? Mungkin gila apa senan nyorong apa lemon budak tugas ya pon mah. Tugas-tugas apa ramat ala tompo. Sambil na cengkel lu asa bola. Oleh motor apa? Mungkin bening gak kene kama. Cak kau lah terus nyari ilmu. Ilmu cuman satia tak kuasa mal. Banyak orang pintar tapi tak setiap aja. Malah orang si mana tak mana ruasa kula si sukses. Sepenting andi reng dalam. Benri ya boleh. Tak ngerti kau mana Ci, maksud sampean. Iya intinya apa pak kuncak na pesi saja. Tina mah jungkok masih tak pocing asa kola. Deki bila la ala gua banyak talaran orang dalam si mencehana. Kita benerin bir kes marabak Nigeria. Saporan sebelum nama Ci. Mun urusan birkes, bener persoalan kakak ulah angku nyari ilmu. Sabab ilmu panika subung jual beli nah. Ben almarhum epak kaulah tak pernah ngajari nyari ilmu semata-mata ke angku peseng. Napa boleh ngangku cara-cara tak sehat ke angku sukses pada sampean.